Kene gadi jingjak ba shirkai wala jak surok ba penyaso ya Kashmir bat Ladakh Srinagar National Highway ha kasngi thoding bala dep ha ka ar punyo regular ar jar punriu lada pikwa ban tip company sa sangap ya kene ka video hadu banakut bat wat kalian ban share like bar subscribe kumju ya kene ka channel ka jingkhle mu yor ka bakrau kala ha ka than so jila pas khamta mahjan ka bakhot u 0 point bat deyal slide kene ka jingja kala je ha ka por architeng bat lai baje ha ka por baki kali kidang kit kinong le jingle bat kidang yaj lengba ka to ka than ka badon ka jingjrong kumba kharwe hajar sanspa nyupu sanput hadu menta ka ar pratri glober la pensisa bah nyongut kibriu gelaya pasien hadin baki kali jongki gela syata papo uyor ubarben ki babun ki bakrat ki dei kinong semsnong jongka distrik Kargil don kumbasan ngut kibriu ki balala ban pelaj im nakato ke jing syatep Henry ki mensaujur bat ki don hapedeng ke jing sumar hapo hospital ki bor ka sarkar ki suba basa kato genengut kibriu ki bedang jarangai balaya thu ba wei klung bedang spo benairu ulayap lang hakte ke jingja ki kenhun yarap naga army SDRF Ladakh police bat JNK police bat ka border road organization yes nok tilang banti uyor bantuet ki basakut u gubernur Ladakh Wani Kumar Saksena ulale jurib ban pelong ya kejingpet ngor kababnia kenang ban yarap ki to ki basakta namar kane ke jingja bat ke jinglong kesun meneng kaba umbit ya kasurok Srinagar lakhang no sipur ya baro ki kali kenang banyada ya ke jingim kibriu ban penkut ya uyor kane ke jingja ke penkendit jur ya kinong le jinglet ha une ubnai leber udai ubnai ubah khama na benta ha kine ki thanlum ki bajrong kublai shibun ya pi baro ki bapet ya kane ka video ngin sia kendupat next video हमारे यहाँ शाह मस्जिद के हमारे इमाम साहब थे बाकी सब आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा रेस्क्यू काम किया उन सबका थैंकफुल हूँ जो होना था हो गया अभी अनफॉर्चुनेट आज एक बड़ा दुखद दिन था इसलिए यही कहूँगा क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे है फेस ऑफ द लद्दाख है यहाँ मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहूँगा मैं बार बार ये आवाज़ उठाते रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमा अस्पताल तो बना है इसको फंक्शनल करने की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ये ट्रॉमा अस्पताल जल्द अज जल्द फंक्शनल हो